имрӯз бо сокинони деҳоти сешанбе роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода инчунин меҳмонон аз пойтахти кишвар раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдуллозода рустам аҳтам, роҳбари ташкилоти пайванд суҳроб кошонов ва сармуҳаррири нашрияи пайванд равшан раҳимов мулоқот анҷом доданд. зимни ин ҳамоиш асосан ҷавонон ширкат варзиданд. раиси шаҳр муҳтарам сиҷоддин саломзода нахуст аз пазироии гарму ҷӯшони сокинони ҷамоати деҳоти сешанбе арзи миннатдорӣ кард ва гуфт ки мардуми ин деҳот низ дар баробари дигар сокинони шарафманди турсунзода шаҳр дар иҷрои ҳама гуна иқдомҳои некбинона саҳми арзанда мегузоранд. мардуми фаъол аст ҷамоати деҳоти сешанбе. мана фаъолон махсусан мардуми деҳаи баҳористон бо маблағи якҷояи худ зиёда аз 3 километр ба воситаи қубурҳои обгузар об оварданд. оби ошомиданӣ хади таъмин шуда намхел аст. бобои ҳоҷи хурсанд барои мардуми деҳаи шумо зиёда аз 5 километр асфалт карданд соли гузашта. ҳамаи ҳамин дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳамин маҳз иҷрои ё ки амалӣ гардонидани татбиқ намудани сиёсати муҳтарам пешвои миллат аст. шумо медонед ки имсол 20-солагии ваҳдати миллӣ, 25-солагии иҷлосияи 16-ум ва соли ҷавонона мо имсол қайд мекунем. ба ҳамин хотир бо супориши муҳтарам пешвои миллат роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон як нақша чорабиниро ба тасвиб расонидаанд ва имрӯз сар карда аз 12-ими моҳи июн дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони вазорату идоратҳо, خب جمعیت‌های سیاسی واخوری‌ها گذرانیده در واخوری‌شان سخنرانی‌شان البته شکرگزاری از وحدت ملی ما از دولت صاحب استقلال ما میکنند. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله‌زاده رستم احتم نیز به منبر برآمده اوید به وحدت ملی و سیاست دولتی جوانان اندیشه‌رانی کرد. چون درباره وحدت ملی و صلح جوانان میگیم، البته سال میگذرند ولی تاریخ و تقدیر گواه باقی میماند که کشور تاجیکستان همچون یک دولت صاحب استقلال دنیوی و حکومت یگانه بعد 100 سالها نیز با پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان شناخته میشود. چون که هر یک دولت در عموم دولتداری خود در ارثیت پیدایش تشکل و موجودیت خود یکچند نشانه‌های اساسی دارد. این سرقانون، سرود ملی، نشان دولتی، اسعار یعنی پول ملی و دیگر مقدسات. و ما شما به خوبی میدانیم که از کانستیتوسیون، سرود ملی نیز، اسعار ملی هم، نشان دولتی هم، پرچم همه این با تشبوس و پیشنهادهای بی‌نظیر پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان با تاجیکستان اهدا گردید. گفته شد که سیاست دولتی جوانان سیاست است که تطبیق آن از ساختارهای گوناگون حکومتی و جمعیتی فعالیت مشترک را تقاضا می‌نماید. زیرا تمام مجموعه خواجگی خلق کشور را به جوانان تصور کردن غیر امکان است. جوانان سرچشمه تشبس‌ها و منبع اساسی کادرهای خدمت دولتی، استحصالی و جمعیتی میباشند. خلقی من از رنج زنار بر نجات من رسید. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان زنده باد. اولا السلام علیکم مهمانان عالی قدر و حاضرین گرامی. من سیدوا سربیناز خواننده لیسه پرزنتی شهر ترسونزاده همچنین برنده استیپندیای رئیس شهر ترسونزاده می باشم. باید گفت که پس از پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان ما صاحب استقلالیت گردید. ولی این خرسندی خلق تاجیک دیر دوام نکرد. سال 1992 تاجیکستان ما به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. در طول 5 سال جنگ شهروندی تاجیکستان ما خیلی ولنگار گردید و به خرابازار تبدیل یافت. در همین دوره نهایت ناآرام چنین مملکت نوسامان را مرد با نام امامعلی رحمان به راهبری به پیش برآمد و راهبری این مملکت را به عهده گرفت. او کوشش‌های خیلی زیاد به خرج داد تا صلح و وحدت را در مملکتمان از نو باز آورد. کل جوانان شهر
дар поёни мулоқот аз тарафи ҷавонони фаъол ба меҳмонон тӯҳфаҳои хотиравӣ бо рамзи соли ҷавонон тақдим гардид.